iDandi July Experience ebasebusuku la esuka khona siyojuquza Shama Get Down engingakusho nje ukuthi iDandi July likhona isifikile umcimbi okungamele ukuphuthe na kanjani iminyaka yonke iDandi July uKhosi FM iKhosi FM TV ibikhona uKhosi FM luhamba phambili Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendini Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando inhlansi ehlokomalise enkundla zonke indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama madoda yamkhothamela sikhondla khondlo vukuze eThekwini kwaye kwazama nakwamhlaba uyalingana miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana Izibongo zoKhosi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla uKhosi FM luhamba phambili Sabana igama lami ngosithandwa Nzuza from uKhosi FM amalanga wafani right now sila eBattlefields Country Lodge la khona sithi iDandi July after party iDandi July Experience njengamanje kumnandi kakhulu khona uKhosi FM kukhona amathole funerals kukhona ubabunala ulethe umcimbi omkhulu kakhulukazi la njengamanje ngikhuluma nawe nje ukhona uKelly Khumalo stage bekukhona ngisho uSminoff kusezo limit nala kukhona uNaledi Aphiwe abasakazi boKhosi FM abanye uMC Chatha uyeza uSimdola uyeza kanti ke ngasho ngithi kuningi kakhulu okusenza njengamanje baningi abasakazi kuningi okumnani lapha esikhona eBattlefield eDandi #Dandi July uKhosi FM TV ilapho sithola khona uhlelo ungayindawo kuningi kakhulu esikuphethela khona Sanibonani bafowethu uSminoff lo utshwala benje ngabantu bengaphuzu babona sebedidizana amehla sebomvu usihlahla sensaka singatshalanga sayimilela phansi kwahlabisa bafowethu sila namhlanje kwiDandi July Experience ngihamba nezinkabi zami la nazo uyayibona sibahle siklini sizoshaya ingoma uzozwa lapha masingena ngaphakathi abantu ngifuna bonke bethi ihi ibambe slow Sanibonani nithi lapha sigabacula abantu abasebenza ngomlomo King Noma lo boss webeliboca crash siziba ama 80s inyamazana bayidleba jikelelesweni yaphila bakwethu sila kwiDandi July singamaculi singamama oJackers kodwa asizanga ngizosebenza ngomlomo sosebenza ngeso nje kuphela ukuthi sibone ukuthi next year mase sogila imhlola njengabanye amaculi soyigila kuphi kanjani so sheka nje iKhosi njengoba ngisho nje ukuthi angizange ngizocula umcimbi ngiwubona umuhle kakhulu nezincukazi zinhle ebasha abantu besifazana ngivele ngidlalile nje ngeso lami ngisebenzile nje ngeso ngiyathemba ukuthi nami ngizohamba nowami umculikazi iQueen yasezweni yithi laba sigabacule ama-Mouthworkers akekho omunye siyabonga kakhulu ezweni yezi album njengoba nazi ukuthi ngikhiphile isong ethi izindlu zodaka enye ithi singabantu abasebenza ngomlomo yithi laba danko
Egama lona uThusangi umfoka Mhlongo Sibongo ukuza kwami lana njengoba kumnandi kanjena kuDandi July ngize ngobhuti weSK manje ufuna ukuphakamisa thina abesuthu esitshengisa ukuthi izinto eyodwa mina naye usazosiphakamisa mina iphupho lami ukucula igama nguThusangi kaMhlongo ngicula iAfro pop enoNkulunkulu phakathi wonke umusic wami engikhiphayo uNkulunkulu phakathi so ngiyaqhenya ngayo uNkulunkulu ngoba konke okwenzekala emhlabeni kungomusa wakhe sikula kuDandi July sonke sifikile ngokuhlukahluka kwethu kepha vele kungomusa wakhe bafu awuchaze mfowethu nna lebitso ke Katleho wa Mhlongo re tlile mona re tlo seka ga Mthandeni Manqele a ke ena re bitsitse mona hore re tlo msekara re tlo mphofomela jwalo ka Sesotho ke uta yona buang hena ke Kgotso Mhlongo yona mona re tlile ka ntate Mthandeni mona berete jwale ba re bitsitsa re tere phamisa re le Basotho tjena rona mona re tlile ka meetlo wa Sesotho. Sifikile sabona ubuhle bengqephu sabona umjaho wamahashi sathokozela umculo omnandi sadla ukudla kumnandi sajuquza impela iDandi July umcimbi ongamele ukuphuthe na kanjani iminyaka yonke iDandi July uKhozi FM iKhozi FM TV ibikhona uKhozi FM lohamba phambili.